Bilmeyim kaydan seni tabarındır. Bir koysam o habarındır. Göz albay tiklesimdeyim, ırcazıp bütmüşümdeyim. Sarıldım caro kerim camalındır. Sarıldım, sarıldım, sarıldım kesleşken canlardır. Varın ardı. Sizlerin bayramınızda men şunuyla şu жерге sepip болған 2 жаш эжекке үйбөсү менен дайым тынчтыкта аманчылыкта болсун, дайым ушинтип ачык дастурктун алдында жакшылыкта көрүшөйлөрү 2 жаш бактылуу болсун. Сиздерди дагы бүгүнкү кесип байрамыңыздар менен куттуктайм. Аман болуңуздар, өкүлөрүңүздөргө тынчтыктайм, жакшы күнүңөрдө жолугушайлы. Sen kıvaramak. Niye değil şunu? Ya ben rahmat degen çocuklar bu için. Eğer sövüşünüz ha? Ne rahmat hani? İngilizce de bir kaçağı çarpayım mı? Haydi. Suratga tortasiz, maynazik. Video. Video qo'y. Shunday bo'ldi. Nima? Shunday. Asıl kamera mananga. Arnov. Birinciden şu asıl kamera mananga daim ders olup şu algan gelini, elin hizmetin kılgan yaşlı gelinlerden bozun. 2 yaş baktılı bozun, hiç kaçar karmaşan kolu, törke olsun demek için. Aytqanim keldi. Şunday toylar bolaversin bardı dostlar. Şunun için azıcık toy gelin bozun. 2 muddat tatlı oldu, 2 yaş vaqtli bo'ldi. Ne güzel. Allah. Rahmat. Nasıl olur ki? İyi. Yaxshi, qilsalarmi? Bezorda. Bola chaqalar. Sizin kasir şahı. Toz gelip geldin mi? Çok geç geldin mi? Video mu? Video. Kamera var. Bir yaşa baktılar. Çay işte koy. Allah'a konak var mı? Жайлыға қақтастық қондың көйлері болған. Манан менен асыққан үйінде отырауыз, а? Ушулардың манан менен асыққандың балдарының Азамат менен келінен аты кімде? Alpeyim. Әлпейін? Alpeyim. Әлпейін. Азамат менен Әлпейін бақты болсын, а? Ушул жерде отырғандардың бардығын тілектері ақ, айтылған сөздерге қосылады, бардығы, ушулардың бардығын айтқан сөздері қабыл болсын. Дүйнөдөгү эң бактылуу жаштардан болсын. Бала чакалы болуп, өзү бири-бирине күйүмдүү, аялым эмес, Азамат аярым деп айтсын. Альпиним күйөөм эмес, күйөрүм деп жүрсүн. Дайым ушундай ынтымактуу болуп, серт перзенттүү болуп, ошол атасы менен апасынын эле жолун жолдошу эле жүрүшө берсин. Ушул жерде отургандардын атынан сине белегибиз бар, анан беребиз. Баарыбыздын тилегибиз ушул. Анан дагы токо сүйлөп койсун. Мен сүйлө десем, биринчи мен сүйлөп алыпмынбы, токосун сүйлөп чыкпайлы. Bir top kalorlar sözler aytıldı. Şu kalorlar söz keçeden 2-3 günden beri toy olup şu toylar
da kılav tilekten batalar bolup attı. Şu 2 yaşka Allah Taala kavulgan bozun şakatalar. Ne deydilerimiz? Şu 2 yaş baktılı bozun, ömürlü bozun. Жақсы үй бүлелерден бұрышына біз тілектешпіз да. Мұнан бары осылай екен, баяғы ресторанға көніліп қаппыз да. Ресторанға бұл тойды ұйыштыру үшін өте тататыш болды да 2 күннен бері. Сонымен бірге сіздерге де денсаулық, әр бірісін үйде тойды болсын. Ынтымағы шу тобылыздағы жырғай жүрсін, а? Rahmat. Бақтылы бош үшін алған алғыла Стакан базы не? Saldılar, kimler kalk kaldı atlardan. Bokko, cami. Seken bunlarında yazıp geçtiğimizde. Daha karanlığı